Ana ismi maf'ul. Bismillah. İsim maf'ul atqarılan bir ishni aytadi. Lekin ism maf'ul degan atqarılan bir ishni aytadi ekan. Al endi ism fa'il bo'lsa, atqaruvchi odamni aytadi dedik. Ya bo'lsa atqaruvchini aytadi dedik. Bu uje atqarilgan ishni aytadi ekanmiz. Ism maf'ulun 6 siyg'asi bor. Bu dag'ini ismul emek o'xshash ma'nisi jihatidan qaraganimizda endi 6 ta siyga bo'ladi. Uchөөсү мужской род үчүн, үчөөсү женский род үчүн. Эми исм маф'улду жасоодун жолу мындай. İsim mef'ul mudari meçhulden alınırken. Biz ismi fail mudari ma'lumdan çıkardık da koy. Emin isim mef'ulü mudari meçhulden alınırken. Mudari meçhulün birinci sigası emne yuf'al olçu. Emi uşul yuf'al'dan mudarinin belgisi bolgan yağını düşürüyoruz. Oşondan da bol kılat. Mudari'nin başına fethalı mim alıp geliyoruz. Oşonda emin oldu mef'alü bulat. Andan keyin ayn tanmasına bomba veriyoruz. Mef'ulü bulat. Andan keyin ay jana lam tamolarının ortasına vav veriyoruz. Mef'ulü bulat. Akırkı tanmasına tanım veriyoruz. Mef'ulün bolup kaldı. Gördünüz mü? Biz eğer de esinizlerde bolsa feil mudari'nin mecbulun yaşlaganda ayn baranda aynen fethalı kılabız degenimizde. Şul fetha şul jerde onda bolup koldanadi. Dommaga aylanıp ketdi. Emniyetken yuf'aludan mef'ulun kılıp jasayt ekanmiz. Birinci ya'ni tushiröbüz. Fe'l mudori'nin belgisi. Andan keyin başına oşo ya'nın orduga fathalu mim dap kelebiz. Mef'alu bolot. Andan keyin ayn barabar domma kılabız. Andan keyin emne ayn barabar jana lam barabar ekönün ortasına mavdu koşabız. Oşondo mef'ulun vazyny keledi. Mef'ulun degenin manisi atkarılgan. Bir kişi atkarılgan. Bir muşkoy rottuğun nerse atkarılgan. Ошондо эми экилик сан, үчтүк санды жасаган, экилик анан көптүк санды жасаганда биз билебиз. Экиликтин аягына дайым алиф менен нунду кошсок экиликке айланып калат. Көптүктүн аягына вау менен нунду кошсок бул эмне көптүк санга айланып калат. Ал эми женский родко таны кошобуз, тадан кийин алиф менен нунду кошобуз, алиф менен таны кошо турган болсок эмне жам муаннас салим болуп калат, Ошондо бул мындай меф'улун, меф'улани, меф'улуна, mef'ulatun, mef'ulatani, mef'ulatun болуп кетти, Mef'ulun desek al bir kişi atkarılgan, iki kişi atkarılgan, köp kişiler atkarılgan, bir ayal atkarılgan degen siyahtı bulup ketedi. Hem jogordan nерсени түшүнгөнүбүздөн кийин могу нерселерди жаттап, ушул нерсе менен илектениш керек экен. Мынакей, сиздерге кайрадан суроо. Дороба деген исмул меф'улу кандай болот? Дороба дегенде. Жанат эже барсызбы? Мен айтып берейинби? Азыр Кишимжан эже Мен барсызбы? жолдомун балам угуучу болуп эле семестрден 2 сабакка жолдомун. Арыстанбаев эже барсызбы? Акырын. Кана дороба дегенден кантип исм меф'ул алабыз? Айтыңызчы. Арыстанбаев эже. Тургузхан эже. Кандай кылабыз? Биринчи мудорийдин тамгасын жоёбуз. Бетте мудорийдин тамгасы жок, дороба деп турат. Доробаны немеден алабыз анда? Дуриба мачхул. Дороба деген макул, дуриба дедик. Кантип жасайбыз Дуриба. ушундан? Дурибадан мудорийни алабыз. Мудорийни алабызбы же? Дурибаны? Мудорийдин белгисин алдык. Анан кийин башына неме башына фатхалуу мимди кошобуз. Мадробу болот. Андан кийин айын тамгасына барбардыгына Макул эже, кандай кылабыз дурибадан кантип фейл маф'ул алсак болот? Исм маф'ул деген. Мазрубун болот да. Биринчи музориге айлантабыз, язрибу болот. Язрибудан яны алып салабыз. Ядан алгандан кийин анын башына фатхалуу мим алып келебиз. Жок, ката, бир нерсе калтырып кеттиңиз. Яны жоёбуз. Язрибунан албайбыз да. Жок. Яны жоёбуз. Язрибунан албайбыз эч качан. Язрибу деген фейл неме?
Yazribu. Bu fiil mudari ma'lum oldu tayyip. Bundan biz endi ismi fail alacağız dedik. İsim mef'ulu kaysından alacağız dedik. Majhul. Muzoriden alabыз, Majhul. majhuldan. Ay, Mudari majhuldan. mechulen ne oldu şunda? Yuzrobu bolot ekan. Yudra oldu. Aha. Yuzrobunun yani joyobuz. Aha. Oşondo Yani joydu. anın başına fathalı mim alıp kelebиз. Aha, alıp geldik Anın buna. ayın tamgasına zamma berебиз. Aha, verdik buna. Andan keyin ayın жана лям тамгаларынын ортосуна вау кошобуз. Акыркы Aha. тамгасына танвин беребиз. Ошондо Aha. mazrubun болот. Doğru. Kanaka, Jules kanaka katabadan kaç isim mef'ul alağız? Katabadan mudoriga aylantirabыз. Yaktubu deb. Ani mudori majhulga aylantirabız. Şunda ne olur? Yuktabu. Yuktabu. Yuktabu Doğru. deb. Aha. Mudoridin tamgaсын жоёбуз. Aha, joyduk. Андан алдына фатхалуу мимди кошобуз. Koştuk. Андан кийин жанагы айын тамгасына барабардын ордуна домма беребиз. Ha, verdik. Андан кийин айын менен лям тамгасынын барабарлыгынын ордуна вауну кошобуз. Акыркы тамгасына танвин беребиз. Şunda ne oldu? Maktubun. Var o şey işte. Gökmükte de şey de tatlı. Ne olur oradan saçmayın saflığı tamam. Mektubun bu kaldı. Ay maktubun boldu. Sonra ушинтип ушундай эле оңой эле жасалат. Эми экинчи санын кана ушуну айтып бериңизчи. Айтабыз алты сыйгасыны. Maktubun, maktubani, maktubuna, maktubatun, maktubatani, maktubatun, Sonra жакшы. maktubatun. Sonra. Эми ушинтип исм маф'ул жасалат. Эми исму заман менен исм маканды жасоо оңой эле. شبك عليه النت تعرف الرقم السري؟ لا هون لا تعرف هنا هذه لا أعرف Onlar modelerde bir nesi eskertip ketişin derse men unutup kaldım sizlerge. Monolarda biz barını ötüp de, monoların bardığını biz ötüp tuğanlar. Emi biz monolarda gana ötüp жатабыз da. Şunlarda gana ötüp жатабыз. Uşul altı onu ötsök, işte biz ötüp kalat. Oşondan biz birinci ismi fail de başladık. Andan keyin ismi mef'ul. Hazır emi ismi zaman ismi mekan ötüyoruz. Anan ismi ismi tafsir kalat. Çünkü inşallah kayakta жүргөнүбүz. Çünkü inşallah taramızlar. 5. savak. İsmu zaman jana ism mekan. İsmu zaman degen vaqtты bildirүүчү ысым. İsm mekan degen bir mekan, bir orundu bildirүүчү эмне ысым. Kırgızça zaman degen zaman, mekan degen mekan, ысым degen атоочу. Zaman jana ысым mekan bir vaqtка. İsmu zaman degen vaqtка же болсо bir orunга кылаткылан ысым. Bir orunga kılaktılan atılıştır. Jesus zat atılıştır. İsmi zaman jana ism mekandin jasoonun jolu mындай. Bunda emneken biz mudorilerden alat ekemiz. Mudorilerden ma'lumlarından alat ekemiz köncösü. Emin mudorinin belgisi yef'alu da oşol yef'aludan başlap жатайбыз bu. Oşol yef'alunu yasını düşüröbüz, oşonda mындай bolуп калат. Andan keyin anın başına fetheli mim alıp kelebиz, mef'alu bolot. Andan keyin ayın tamgasına fetha berебиz. Eger de ayın barabары fethalı же dommalı bolsa, emne eken eger de ayın barabары bayağında yansuru bolup kalsa başına biz yanı çürükten mansuru bol dedi. Uşul jerde ayın barabары dommalı bolsa dele je başka bir tamam bolsa dele emne eken fetha beret ekemiz. Eger de oşol ayın barabары fetha je bolboso domma bolsa söz türdө fetha beret ekemiz. Oşondo yef'ulu vazınlarının barına emne eken natija ayın barabarın fethalı kılatkemiz mef'alu bolat. Eğer kasra bolsa-çı da mef'ilu bolat. Eğer ayın barabarı kasralı bolsa yef'ilu bolsa misalga kataba yaktubu bolup kaldı. Alime ya'lamu semi'a yesma'u. Bizde demek kaçlarda ayın barabarı
Doroba yadribu деген сыяктуулар болсо, сыяктуу анда айын барабарына касра беребиз. Ошондо маф'илу болот экен. Ошондо исму заман жана исму маф'алдын эки сыйгасы бар, Бирөөсү маф'алу, экинчиси маф'илу. Эгерде фе'ил мудоридин айын барабары Dammalı bolsa je fathalı bolsa maf'alu болуп жасалынат. Эгерде касралуу болсо maf'ilу болуп жасалат экен. Акырт таңбасына танвин беребиз. Ошондо maf'alun же maf'ilun болуп калат. Ушул эки сыйга тең эмне исму заман, исму макандын сыйгалары болот экен. Исму заман жана макандын 3 сыйгасы бар. Исму заман жана исму макан деген 3 сыйгасы бар. Булардан мужской род, женский род болбойт. Неге дегенде, булар дайыма мужской роддо келет. Maf'alun исму заман жана wal makan wahid. Lekin bir bitti. Cekelik sandı düşündürgön ismi zaman ekan. Bu jaqdan puflörü jensi rod kelbet dediga. Kelsedire başka nerse. Başka sözdür degan. Biz aytkan erejede az bir jogal nerse. Oşonda emne oldu? Maf'alun boldu. Atkara turgan bir vaqt je bir orun. Maf'alani atkara turgan iki vaqt je iki orun. Mafa'ilun qarаңыздар. Мына уже biz баягы өткөн сыйгадан башкача. Biz буга чейин адат болуп калган экилик санда алиф менен нунду коштурду. Көптүк санда эгер мужской род болсо вау менен нунду коштурду. Женский род болсо алиф менен тани кошуп келип жаттыгы эсиңиздерде, ал эми бул жакта жок. Буга башкача сыйга колдонот экенбиз. Бул эмне экен? Мафаил деген сыйганы колдонот экенбиз. Мафаилун. Мафаилу. Исм заман же исм макан жам болду. Эми жогоруда исм заман жана макандын сыйгаларын жаттаган соң, ылдыйда берилген сыйгалар бул таразага салып машгул зал. Lekin mana nерселерди жатташыбыз керек экен. Исму заман деген мафтахун деген ошол эме орун. Мисалга алганда караңыздар, бизде баягы катаба деген жазуу. Катабанын фе'ил мудориси эмне болот? Яктуб болот. Эми ушул исму заман, исму макан эмне болсо? Мактабун болот. Мактаб деген арабча эмне? Ошол китепкана деген сөз. Түшүндүңүзбү? Түшүндүңүзбү? Ошондой эле fasala деген bölүү деген. Fe'il mudorisi yafsilu болот. Fe'il mudorisi эмне экен? Yafsilu болот. Эми mafasil деген нерсе бар. Mafasil деген адамдардын бөлүкчөлөрүн айтат. Түшүндүңүзбү? Орун айтып атканда, место, адамдын бөлүктөрүн көргөзөт. Ошол нерселер mafasil деп коет. Исму заман жана исм маканды жасоонун жолун иншалла түшүнүктүү элеби? Түшүнүктүү эле болсо, кайрадан сиздерге суроо беребиз. Анакей, исму заман жана исм макандын канча сыйгасы бар экен? Ким айтат? Үчтөн сыйгасы бар. Кайсы? Maf'alun, maf'alani, mafa'ilu. Nemen ismul makandыкы. Ismul makan, ismul zaman. Анан башында maf'alun болбосо, кээде maf'ilun болуп калат экен. Качан maf'ilun болот экен? Касра болгондо, айын барабардыгы касра болгондо, Айын барабарды касра болгондо. Туура, иншалла. Бүгүн эмени бүтүрүп салайлы.